Kalampung Ilakai Football berlatih kum Fast World Giantia Junior Championships Under 16 Knockout Football Tournament berlakot pelong dak Sport and Youth Subcommittee ke World Giantia Student Union WJSU lapli perda hak Southrik Risau Araja Arsan Hamadan Pamtebo. Lawan menpeli perda yang ke Lempung Football doba Trevor R. Suchen Social Activist Upadiru balai kun ya collection MDC JHADC beradab na War West kumukongsan hak jidon lang uba Alvan ke gasnga bat uba Dapmon Suliang kinong ilam berim ke War Giantia Student Union WJSU. Ka result na kajiya kun baningkong jong kani Lempung kalong da kajing job syaka Amsarim SC Lengba ka rai jong ka Disciplinary Committee persya ya ka Amutong CSC. Hakani kasi ka WJSU kalau apply pai baru ya tiket lucky draw basan pau tengah si tiket ben penmi pisah nak benta ke second World Giantia Scholarship Examination araja arpusan dau kongsan. Ka first prize jong kani ka lucky draw kalong da ka scooty, second prize da ka iPhone, third prize da ka laptop bat santli ki consolation prize bemarsan hajar tengka bat ka drawing date kan long haka arpotrik no pra araja arpusan. But hakate kasi on some scholarship segi kena bayakun ya ke second World Giantia Scholarship Examination arajar arsan. Executive Committee kena kachanong pam tubu kicu bah kipai ba kachanong pam tubu. But ai kena galat ke kabu hak WJSU tu teman ke kena ke platform. Hei kimbo tipo ngaspen trafinem. Ha je pakna hai kata kasap katalen he. Haman ke karier ke chong he. Hakai antini yansibi. Tekini kimbo dareo kidang cuku satu perang. Kirang ti perang inang iya kenyunga. Aku asong hi ba yali adimen yali ajai. Pakana kata kasap katelen hi ke Sport and Youth Subcommittee ke WJSU cuba siaga ki a kasap katelen di pahi lapu ba tegana ke tournament keamankannya. Ka chuan ra jimtoi hagi borderong te ka ongu chief advisor jongga WJSU ye utrasnong ton podarang te mano kau general secretary serem jongga JSU Giantia Student Union hagi por kidelia dengar cikam san hima sima hagi snem dedep de ding julia kami ke election MBC tipo War West andrai Kemonu praga kakakam hajingalia abid ucapuran handrai kansui haju syakri upat ba batok tadu hasugi handrai tok kemensin kansui ju syakri manat nat ke borba handrai gajing trilang gajing teli ue cuan ra ke bahagamiat tipo kimlang salam ka kurku kerdo cuang ka sing WJSU sesirhen kedetok tuan haga ka juang ka first time ne garhen gan kong har paman kai ne jing mentol ne konra kate ke jing juang ka sports activities tipo ka thanwar chong I tine haidama ka contribution na do education sa do ka sports ka WJSU man ka seng ke juma ka penho imbing yang sa shirhen ha ki dakta dakne ke ne garamba ke ne gin modro ki tma kan ne halu pro Everest bagi mi don ki perlok ne du satriam Andainya ma du kami ha ai tipo ka seng bo kita kijing sha kuno bo kita kijing sha share hagi perlok hagi prajor berkhantam hagi mituan di kenhun andai du kami nya onga baong bikat kong hauso usenus uso ubang bo ki bukhot simia I andai pelang cu lu simia hadi jutai kita ongi ke ejong gedolan pagi ke sedi kemiat daman ta dengan seng ngejong kita tok jing atli klaim jing angnut o klaim ke bisni klaim ki pihun jo alang katakan suje trailang chondra ke bah kemiat tipo ke chnong thau tipo ke nang salang tipo ke warin tia ke chong I Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya